Jadi untuk kamu yang tadi kamu sebutkan 6 supaya langsung untuk melangkah, dan apabila memang Hana pergi menyusul ikut di panitia. Ya baiklah hadirin dan hadirat, untuk yang menyerahkan santunan kamu lagi kesediaan yang mulia Abia Rauhul Mudi, kamu persilakan dengan segala hormat. Hello ya dek. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyarakan badru alaina, fadafat minhul buduru, misla husnik ma ra'ayna, fahdu ya wajah sururi. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه صدور، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Untuk kepada Abia, kamu persilakan untuk menyerahkan santunan kepada anak yatim. Lagi biasa aja. Kunyit. Cok ju. Kunyit. Oh, kayaknya udah. Kunyit.
Lu je. Adik. Lu je pegang-pegang, aku pegang. Ya Nabi, salamu alaika ya Rasul, salamu alaika ya Habib, salamu alaika Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه صدوري. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت إكسير غالي. أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك.